Kas talatibyan! Roger, adaman la damagakan ka. Damaga mo, taniagap apuraak. Nakapurma ka manan. Sa dino ti papanam? Ada date ko. Ay, agdit kayo manan ka ni Tina. Ay, sa dino nga ti pagdatean nyo. Saan man atila damdamaga manang? Ay, damagak nga rod kuma. No kaano ti kasaryo ka ni Tina. Date ti damagam? Katuan na. Ay na, syakto ti agbirok iti trahe di boda na. Kanya ag-cater iti kasaryo. Ay, adagayam ko a-caterer. Mapanaman langay. Na, oy, ikumustanak to kan ni Tina Ay, agsubli ka. Oy, imbitar manan kit di dito balay. Na? Tapno umay agluto iti spaghetti. Ah. Ay na, nalaingkat nga agluto day dyan nga ipagkutube. Ha! Apay, napananmanan ni Roger, ta nakakutsi manayin. Ay na, tatang. Ada date da ka ni Tina. Ay, sumat lagaya makastauna iti panangwasing na iti kutsi na. Ay, damdamagak nga rod ka ni Roger. No kaano da nga agkasar ka ni Tina. Nay, awan mo't masasaon na ngagpaysukan niya, no kaano da ngagkasar. No nabayagdan. 5 atawan ti relasyon da. Di da pa'y lang atakayat ti agasawa. Agur-urnong dapay siguro Agurnong da pa'y laang. Kat regular matan ni Roger iti trabaho na. Kan nawadwadan ti urnong na, tatang. Ay kiturayin tayo Saan tayo ida nga puraan? Sa bagay. Basta para kanyak, ni Tina ti maibagay ka ni Roger. Ay, anya pa'y lang ti birukan na ka ni Tina. Malaksid analaing nga agluto. Nagagat kan nasingpat pa'y. Hello, Insan. Insan, pudno ti atap mo. Atap nga niya. Ngadta sa bali, akaayan-ayat ni Roger. Anya, kun ka. Uy. Saan kami nagsangit? Hindi pa lang nga madmadlaw ko. Asaan na kun ngay ayatan, Insan? Nakita ida iti fast food. Nakasusweet da iti babaya ka doon. Magasan, subsubuan na ba? Ayos to, Insan! Saan mo nga ituloy? Masaksak tanak lang. Napiktura pa ida Kaya't mau taisin ko ti picture da. Ay, sana, Insan! Isum mo man, Insan, tapno makita ka na saya at tiro pa day dyan ang isukatan na kanyang. Kaya't mo pa ilaan makita, kahit saan mo ta napintas. Napudaw lang No pinatik ko madya bagam idi nga agtumarak iti pangpapudaw nga agas. Napudaw ako mamaditan. Saan na ko mga insukat ni Roger iti dayta babae? Bayamon insan, saan mo nasangitan? Isumat lagayam asaan nan arip-replyan dagiti message ko kankwana. Tadagaya man sa bali na. Kakamkamuro mat yan ang isukatan na gan ka Nakabrace lang tingipan na. Agam adayulat taan na pimpintas ka, insan. Honey, dumagas naman ita parlor, tagpamanicure. Kaano lay din na udya nagpamanicure ka? Diyak nga rod kayatan na ito yellow, a color na ito kukuk. Kaya't konti red. Sika talaga. Kan urayan di nakpanawan. Urayan ka pa'y? Ikatanyangay. Kasta lati piyag Kasta kiyag boyfriend. Naskan nga urayan na ti girlfriend na. Daytoy a wedding gown ti maibagay unay kanitina. Kuray man, taisend ko kankwana. Tapno pagpampanunutan na. Ay, sigurado ang magustuhan na daytoy. Nay, simbangpot ka magaya man, Roger. Nagdetan nyo nga kanitina. Iji ile.
Sa dino nga rod. Tila damdamag manang. Para agdamagak-laang mat. Aywan gayam, ada nakitak a wedding ga... Nagdiretsyon ni Jay Silid na. Apay nga ta, asaanan nga agis istorya, maipapan iti date da ka ni Tina. Saan na nakasla idea? Isend ko man langan da ito'y a picture ti wedding gown ka ni Tina. Kitaam da ito'y insan, oh. Nya day tayo pakpakitam. Ne, picture mati wedding gown. Insan jay manang ni Roger. Amangan kanuno kayat ko nga isunto ti wedding gown ko into nagkasar kami iti kapsat na. Ha? Abay. Di dapay amaw nga dan sa bali akadi day tikabsat da. Di na pa'y siguro amo insan. Ay katibaga mo na. Anya? Awan pa'y mat formal break-up mi kin ni Roger. Masapol pa'y ayat ti formal break up. Ibaga mo tapno maamuan da ti kalukwan day takabsat na. Awagam kit din Tagtongtong kayo. Ibaga mo ti pudno. Hello, Ipag. Kumusta kan? Anya nga iti makunam iti picture nga insend ko kan ka. Mayat manang. Ay, bagay mo day jay, tamorena ka. Bagay kan ka ti style na. Wen nga rod manang. Bagay nga agpaiso kanya. Ngawan niya. Manang. Oh, apay. Ni Roger manang. Apay ni Roger. Ada ka di madi nga inaramid na kan ka? Insukat nakmatan iti sa balay. Anya? Insukat na ka. Tsaka mo manang nga insukat na kun iti sa balay. Napu daw a babae, tinang isukatan na kanya. Isumot lagayam. Atunggal agda magakkan kwa na may papankan ka. Di naksungsungbatan. Di ka madanagan. Kasaritak ni Roger. Komprontara. Tatang, awan ka di pa ni Roger. Nay, awan pa'y mate. Nay, apay nakarupangit ka? Kasla makaungungit ka, mate. Ay, talaga ang makaungungatak, tatang. Kan, uray da kayo. Ungtan nyo matday dya lalaki. Ha? Tapay. Anya ti basol ta adem. Ay, nasaya at tasimang putan. Apay nga ta nakabanikas ni manang ko at imakter di tasangwanan ti kotse. Nasaya at matanagawid kan. Apay manang? Nagado alukwam ni Paitina. Anya? Insukat mukit din itinapu daw. Eh? Apay, saan mo't anangisit unay ni Tina? Tapno amom, jay kolor na ti kunada amorena. Apay, jay nangisukatam kan kwa na. Amom ka di ti talaga nga ugali na. Apay, amo na ti aglaba, agluto, kanda dumapay. Amangan no jay bagi na lang matiam mo na nga asikaswan. Apay, insukat mo gayam ni Tina iti sa balya babae. Isong arot ajak imbagbaga kada kayo. Tamok akasta ti reaksyon nyo. Ay sayang baraw. Nagagait kinaanos ni Tina. Apay insukat mo iti sa balay. Ajak nga rod ay ayatin. Isumit lagaya madi mo ni paspasyal dito yung balay. Kabisada ti ugali day tanang isukatam kan kwa na. Oh, kita mo? Nakapusan iti social media ti kasarda Roger kenje nang isukatan na ken ka babae. Impalagip mo manan. Nakita nga ron dito yung ko. Imbag kumamat no kinasarita nak ni Roger. Ni Huni ha, awan apulos. Nalawag pa ng loko day tang inaramid na ken ka. Sapay la kumaa, ta saan na pagbabaw yan day ta a desisyon na insan. Hay, Jack
mapmapan iti kasarda. Awatin tayaw, nasa bali ti ikasar ni Roger. Ay na, tatang. Kat no pa sosyal kanula ang daya babae. Feeling rich, asaan mat nga rod a rich. Anya ngay nga raw, kat iso ti kaya ti kabsat mo. Basta, tatang, da kayo langan ti umatendar iti kasarda. Mapantayaw. Anya lang ti makuna ni Roger no saan tayo amapan. Niti na kumati rumbang nga ikalay sana. Saan kat adayjay a babae? Ay, napanuga ka nagtrabaho. Agasam mo't ngamin nga ti pa nag-overtime ko. Manong oras. Kat, apay nga ro nagtugaw ka. Aginana ka. Anya ka diti masidahan eh. Anya amasida sa sawam. Kaya't mo sawan, saan ka pa nakaluto? Paglutuan na kit din. O, kita man dagiti kaman manicure ako ko. Ay, unay kamutan. Amumit asumang petak manipod trabaho, di ka pa nakaluto. Anya nga iti kananta. Si kan kagluto. Ayaban nagtulangan, ito nakaluto kan, ha? Puro mo't kanugayam ginatang ti kan kaninda Roger. Ay, saan akon amas daaw, tatang? Saan ka no matgayam nga mo ni Dibra ti agluto iti napaw. Ay, kunakon ka. Idi pailaang madlaw ko daytan. Dilata ka no madagpapapintas siya mo na nga ramidain. Kat no adda pay damag ko. Apasaray linawas amapan iti parlor. Ah, Agpakiday, kas kada agpamanicure kan pedicure tar aramidan na. Agasem ngay day ta agastos ni Roger kan kuana. ay, saan na pinampanunot ni Roger tay pagsasawa ako nana? Saan ka makiasawa iti awan ammo na? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na? Kasta agpapintas ka. Para ijay iritokken ka akadit mo. Bagay ko kadi mo ilaang day to'y buko, insan. Katwen, kasta nga style ti talaga may bagay kan ka. Diyak ko makayat ti makidatan. Ngam ipapilit mo to ngamin. Ay na, nangasawa ni Roger, insan. Iso makidate ka matan iti sabalay. Kat, Nasken ngagpapintas ka Tapno masarakam, tay Prince Charming mo. Ay kunakman no kunam a day off mo, tapno agrelax ka. Apay ngay nga rod, nga aglablaba ka ita. Day off ko nga paiso manang. Agam kastoy latta ti aramida. No day off ko. Ti aglaba? Sapay nagado. Ayan ngay ni bakit mo. Rimorda ka dagiti babarkada na Anya? Mapanda ka no ag-shopping. Ay, unay mo't aklasin day jay nga anaasawam. Isubliksan ka dagiti naganak na manang. Anyat serbi na Puro mo gastos char aramida na. Dayta, jay ibagbagakken ka idi. Malagi pula ka ngarot ni Tina. Kumusta nga tamot tayo? Ay, Tina, kumusta ka ngay? Long time no see. wan nga rod manang. Ay na, busy ak ngamin dito yung negosyo mi kinilakay ko. Anya ang negosyo? Dayto yung restaurant mi manang. Restaurant yu daytoy? Ay, jak ngamin nadamdamag anak asawa kan. Wan amanang, jakmat ngamin amuno sa dino ti ayan mo. Iso asaan kan anapakaamuan. Ay, kumustaan na ka ni Roger? Kumusta mo't gaya mo ni ex ko? Ay na, dep paan na, tibabawi na anang asawa. Kasanumot ngamin, nagsadot. Awan amuna at trabaho dyan na asawa na. Ay,
Kaasimot nga rod ni Roger, ano kasta manang? Kat nudwa lang aputahe ti ammo na alutuan. Naksat kan nakuselpay. Ha? Ay, sayang. Da kayo kuma talaga tinagkatuluyan. Mayat kuma. Anya ngay nga rod manang, saan kami nga agkagasat? Kastala ti biyag manang. Apay, ang makaungot ka man niyo. Anya man tayo yung luto mga inapoy. Nakusal lang nga rodan, naksat pa'y. Kunakmat nga minkan ka, adyak ang mo ti agluto. Ipilit mo nga min, agluto Basol mo Ano usam dayta? No, apo. Saan la kumasikan ting kasar ko? Agbabawi ka na nang ikasar ka niya? Dap-dap pa ti babaway ka. Nila ko mati-natin asawa ka din. Di mo pa'y amo ti agluto. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Saan ka ang mga asawa iti awan ti amuna? Tapno awan to ti pagbabawyam iti udina. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Ay na, Mari LV. Nagadupay lang day talalabaam. Ay, wun nga rod maray. Agmalmalumak samot tin nga aglaba dito bubong. Nalabsan ka itay agsapang aglablaba. Aging ka ita, malumang. Aglablaba ka pailaan. Ay, naurnong namin timurong mi maray. Sapay di mo la sumangputin nila kay ko. Or-orayam nila kay mo. Wun tatay gatangan na asidaon may maray. Kano na barbartak iji kantina. Isupay ko mati ibagakan ka. Taing kayawid. Pinanawan lagi ti kakadwa na nga agiinom ijay. Ha? Unay mo din. No kasta, inginom naman amin na, injay sweldo na. Inkakitaan nga min Nabarbartak nila kay mo. Iso nga inkayawid. Ay, lakay. Agreeng ka, taagawid tan. Agawid tan. Lablab sanda ka dagiti tattao dito. Hindi ka lang mabain. Awan, bibiyang ka, wakada kita tao. Ay, inis wampay tapantalong mo. Tumakder kan. Makatutulugak nga raw. Ayan, Jesweldom. Awan igatang itibagas kan si Daon. Sandan sabay ngayon to di barya ka. Damaga man di aglaklako dito yung kantina di baryak. Ay, anya, Maria. Ay, isukit di ate da utang na. Anya, nakautang pa'y nila kay ikaw, nana. Kat no nagado ti ginatang na nga arak. Kasano, saan mo't ngamin asar nga dagiti pada na nga artek. Kinan kantsawan da. Iso agimatang mata, nagimatang. Di ko malinakwan Awanin apulos na bati ang sweldo na. Ay, basol ko pa'y gayam. Ay, kayat ko makalakaw. Ay, ada 500 balance na. Ay, awan pagbayad ko, nana. Isunto ti singirin niyo. Ay, naskan nagbayad adagos. Tawan pag-purchase ko, itilakaw. Nayawid mo nila kay mo. Wan mare. Ay na, nagrigat ko nga inyawid. Isukat ti kunak. Imbag nila kay mo tasan-san nga gininom. Padasan na. Saan ka di numero 1 met iding artek nila kay mo? Ay, perme Pasaray mapan kusuk-sukunin ije kabangi nga barangay. Saan samot kan nga gininom ita? Un mare. Diretso awi doon. Kalpasan ti trabaho na. Saanan adumagdagas ije pag-iinuman da. Ay, nagsingputan ngay no kasta. Apay, anya ti inaramid mo ta nagbalbaliw anamin pinsan. Kaya't mo ama-amuan ti sikrito, maray. Anya day ta sekreto, mare. Ibagam man. Kinigtot ko Kinigtot mo nila kay mo? Day talaang tinaramid mo kat nagbalbaliwan adagos? Awan pa'y bagas! Awan pa'y balunan dagiti ubing ija eskwelaan! Nay,
Saksama ti paspasagitan bakit? Nasaya at nakadlaw ka. Salbag ka. Day tala agin inom tiyang mong aramidan. Inawis dak nga rod dagiti babarkadak. Sadak kinantsawan. Kat nagpakantyaw ka mat. Ita, da kami a pamilyam ti awan kanin na. Mapan ka pala ang umutang kadatatang kananang. Ay mabainak. Namin anon ang mapanak umututang kadakwada. Naganak kumat ida. Pagbainam kuma. Kat mabainak nga road. Kuskusila pandak paikit din ah. Ay, mapanak man lagtrabahon. Bumali ka ijay bus mo. Tane, awan igatang itibagas. Mabisinan kami a pamilyam. Nana, saan ka din nga umut-utang ni Kumari Elve dito'y kantinam? Ay, jak pa utangan. Aging gay ti di na mabayadan jay balance nila kay na dito'y kantina. Ay, adda balance nila kay na? Manungay? Ay limagasot. Order nga order iti arak. Angam na ibus mo gaya man ti kwartana. Kaano da ita? Idi na uday nagiinom da ditoy. Day takot tirigat na, nuartok ti asawa. Imbagkan ka tasaanin nga agin inom nila kay mo. Saanan, Nana? Talaga nga insardeng nan ti aginom. Ay isurum man matkan ni Elbay. Noan niya ti inaramid mo. No apay nagbalbaliw nila kay na. Imbagakken kwa na, Nana. Bareng ano surutan na. Imalikan sama ka ni boss. Uwan paray. Isang aribo lang. Ano kasta, aginom tayo manan ah. Itad ko da ito ni misis ko paray. Oho, di ka man. Apay under ka. Eh, saan mo ta? Apay nga rod ta amin nga ibaga ni bagat mo kasurutan. Sa anak nga under. No saan ka nga under? Intay ginom. Ilibre na kami mo ita. Tagitilangan, babarkada may lugar nyo, ilibre. Ang, kasano nga ino agungat ni bakit ko? Under ka talaga. Mabutang ka ni bagat mo niya. Ay sana. Apay ko makabutang ko ni bakit ka. Sige. Intay aginom. Tapno ipanagnag ka. Sa anak nga under. Kasta. Panagna ka, masikakit malalaki. Asikati ari iti pagtangan nyo. Awan manin nila kay Maun. Saan manin ang nagawidan? Awan nga rod manin maray. Pinaras mo ka din, dya imbagakken ka nga ramidam. Saan pa'y maray? Padasam mayat ko naktumot. Diyak kumakayat ta allergy ak iti arak. Si kaman pa'y laang ti tao nga da allergy na iti arak. Ay nawon maray, naglakaak ang mabarbarte. Ikad di mayat, basit lang nga inumom na bartekan. Diyak tukot ang muntar aramidak no mabarte ka. Sige mare, aginom ka, tainton mabartek ka. Siyak ti makaam mo amang ibaga kanila kay mo. Tulungan nak maray. Ikatuan kayat ka atulungan. Ay, sumipngit-mit gaya man mga pards. Gagangay na. Ay, saan ka di pa tumakdar? Agawid ako man. Dito yung kwarta nga igatang ni bakit iti bagas. Apay, pa'y nabati ako rata. Pa'y nabati apay bandre DJ binalik ka sa ngaribo. Inom tayo amin na. Ay, sana pare. Huwag din. Yawa mo kanyak dito kwarta. Siyak tayo gumatang. Saan ka kadiyaman danagan? Amo ni bakit mo ti mangipamuspusan iti kaninda? Ang kasano nga no mabarte ka. Medyo adayo pa yung balay me. Siyak ti maka mo. Itulod kan to. Pare, sigurado ka dito iti balay me. Sigurado pare. Sabi nga awan ni bakit ko amang sabat kanya. Nakaturog siguro na. Kastaya. Iso, maturog ka iti papak dito ruwar di balayaw, ha? Nagyaman na kiti panang itulod mo kanya ka pare. Sige. Agaw na mo tayo.
Apay nga ta adi nakmatla riingan ni bakit ka? Sigaw, ano riingan nak? At dan nakasagana an alamis adanom. Ta sigurado nga dahang over ka. Iso daytan. Mangikuti aring padak na. Agin tuturugak. Kan agin uungitak. Ta sigurado adamagin na no ayan ti binalik a kwarta. Iso daytan. Pare Prudensyao. Ha? Hoy, paray. Uy, nakaring ka day? Ni, apay ngay mare. Si kamot ang timang ririing kanyak. Ikaw nga, main. Ni bakit ko ngay? Apay, nasangputam dito'y balayo, ni bakit mo? Ay, jak nga rod nadlaw. Tanabarte ka kanagawaid. Kwa. Saan mo nasangputan ni bakit mo? Gaputa. Gaputan niya. Kano nagpatpat na gagin inom? Anya? Oh, nakigtot ka anya. Ay, permi Ay, saan mo't nga gininom ni bakit ko? Gapo siguro iti permi sakit tinakam na kan ka. Iso ang naginom. Kat, naya nangarodan ngay. Biro ko mo't gaya man niya. Siyempre asawa. Ay, isunday ta sumungad. Kabaalan na mo't gayam tagmay-may sa nga agawaid. Ha? Ni bakit ko dahi ta? I was dancing Nabartak ka? with my darling. Hindi ko na. Sige lang, mo na tiyagin naman. Mayat gayam tayo mabartaga niya. Isumilagayam magkanayan ka mabartag. Anya, ayat mo ta. Agya talaga. Ay, sumardeng ka man? Oh my kakid. Ay, hindi nakiguyod. Duwata nga. Ginom. Oh my kakid din. Ay, sumardeng ka, Elve. Mangibabayin ka. Was dancing with my darling. Naglaing mo't gayam nga agkanta ni kumarik Papanan na ngay. Ay, kat mapanagsala-sala dita kalsada Ay! Elve! Agsubli ka! Di nakibabay na kasta! Ay, awanan. Agbada kayon nga artek ni bakit mo. Si kanto, mat nga men. Apay pabasulan nak. Di mo nga men kayat kang balbaliw. Iso at tinulad na ka. Payman, tamapan ko surutain. Hoy! Bakit? Umunig tanti tabalay! Di ka mangibabayin! Ay, kastagayam no mabartak ni bakit mo, Prudensyao. Agsala-sala kan agkanta. Santaw, agsangit kan agkatakatawa. Di yung kumamot katawaan ni bakit ko Kan nakakatkatawa magayam. Nayawid ko lang arudan. Hey, tinulad na kalaeng. Taartek ka ngamen. Lumayak la gumatang iti bagas, nana. Ay si kantagluto, Prudensyao. Kapilitan na tani. Nabartak mat di bakit ka? Katsak mat riribukan na. Na. Kung naman nakaturong ni bakit mo, rimwar mo't ijabalayaw nga kankanta. Yan lang gagat-gatanga ka bagas. Tamapan ko anawan ni bakit ka, tanay, nakababay na talagaan. Mapansamanin makinumain. Aguray ka tayo, supot ka. Unay katikas to yan. Ay na, apay, di mo ayaam mo, jay pagsasao ako na, barok. Kunana, ti irresponsable nga asawa, agbisen ti pamilya na. Iso nga imbes nga arak ditoy, arak dita tigatangam, ay jaykit di kanenyo tigatangam. Agbalin kakit di a responsable, a padre di pamilya. Huwin nga rod na. Para kanyak at talaga dahi ta pagsasaw. At tuyen jay bagas. Ingka agluton, kang ingka anawaan ni bakit mo.
Pagawitan ko nak na eh. Napayap, pagawitin na. At dando pa yung mga wawis kanyak nga, ginamay kayo. Ah, ay di ka lang mabain. Bimabayan ka. Quits talang lakay. Agpadpadataytan nga. Sige, isarding kun ti aginom. Iso nga isarding mo matayin ti aginom, ha? Nitak ginipato. Napandanag paritrato. Agawitan ko na. Nagbayat ti mapartag. O anya, epektibo mo't laang, diyan surokan ka. Ay namari, epektibo. Masapsapa paikit din nga agaw awid nila kay ko. Tamabutang nga amangan numapanak makiinom. Nakigtot mo talaga, ah. Di kalatan agtagtagari, ah. Ngun siyak pa'y kati ko nam. Tinapatag, natulungan ka. O sige mare, inak mangisaangan tani. Huston to inton sumangpet nila kay ko. Si daan to laangan tilutwag. Ay kat padigwan naktumot tan, ah. Ayun amare, dahi talaga yam. Lukatam to adagos numayak agtuktok inton madamdama di balayuan. Wen, inay, aday ta nila kay mo. Hey, anda talaga ginatang na si daan niyo. Kung naktumat kan ka mare. Sige, agawid ako. Ay kawan, maray. Sige, agawid kan. Un mare, panawan kan dito'y dalang. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti responsable nga asawa. Agbisin ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Good morning! Ay na, apay nga itakalaing met. Anyat orasan. Shh! Di kalatan agtagtagari. Aguli magkalatan. Tailibre ka inton madamdama iti meriendam. Ay na, kasanunday ta Daisy. 1 week kan akanayon amala daw. Habit mun sa daytan. Naaldawanak nga rod anak kariing. Ay, ada ni boss? Damagan pay laeng. Amumat anapan nakiseminar. Uy, amom, ada ichismis ko kan ka. Anya mananday ta? Ay na, amom ni Robert dita engineering. Wa? Apay? Ay, ada ka nun number 2 na si ka. Ano? Isumat lagaya makanayon ko ang makita anak kastambay jay mall. Kat ijay siguro ati meeting place da ijay number 2 na. Naluko matan niya. Ay, ang ne, kunak mano mangrugi kan nga agtrabaho. Ay, aguray ka mata. Ta-agri-touch sakpay. Ay, sana ka nakapag-make-up ija balay. Ay na, dito'y kapaymat nga agsagaysay. Agtinagdang ita agurot abuok mo dita siminto. Anya nga iti serbi jay janitor asuswelduan. Ay, manumanan a minutos dahil pa nag-retouch mo. Katni, ay, nagado ti ipaspasambot ni manager a paperworks. Agtrabaho kalataditan. Ay, padasak man da iti kagat-gatang ko a blush on. Ay, agkape-kapay man, Alma. Itay kapay ang nakasango dita computer ba? Ay, jak pa'y masango mang pilong. Busy ang kapay. Apay asika. Busy ka launay. Dagiti ka kaduam. Pag nadaapag na. Kita ang ni Daisy o. Ay, jak pa'y masango ida atalyawan mang pilong. Itay ko pa akit kita at tigaraw ni Daisy. Naladaw lang arudan asiman pa. Jay pa'y lag make-up ti inununa na nga inaramid. Good, naarjud gayam. Ay, timakderdan ka ni Julie. Papananda nga ta. Mapanda siguro agmerienda ijay kantin. Ay, awam pa'y naaramidan na. Agmerienda manay. Ay, agasam day ta asuswilduan ti gobyerno gay. Ay na,
Daisy, thank you. Dito in libre manan akan yak a merienda. Oh, kayat mo kadipay. Agorder ka lata. Ay na, bongga. Ado ti kwartam, Siyempre. Kastala ti biyag, agsusweldong ak nga rod. Maawanan ka di mo't iti kwarta da iti best friend mo. Ay, kaya't ko pa talaga ti merienda. Ay, bay amon day ta diet aday ta. Intun bigatak tong ag-diet. O sige, agorder ka lata. Apay ngay akas la dudwa tamat dito yung kantin ag merienda. Ayan nga nagiti daduma. Aday jay dagiti daduma o. Kasla di mo matamo. Anya itaaya. Ha? Ay, huwag gayam. Mabayag pa iti sweldo. Kinunampay. Awan pa'y kwartada. Agtip-tipid pa'y lang dagiti empleyado ita. Katsikado niya. Adulat ta ti datong na. Oh, benggam da ito istoryakan ka. Sige. Agistorya ka laeng. Talukatak da ito'y cornic abalon mo. Kayat mo, ta isukata. Awan matsuka dito'y office. Adabalon ko asuka. Ay na, kompleto ka talaga. Siyempre. Suka da ito'y anaggapo ija Ilocos. Why, mayat Bagay na dito'y cornic abalon mo Wana, mayat at talaga nga isuka da ita kornik. Bagay na talaga. Agoy ka. Ni Alma da ito masidag. Anya nga tamanan ti umay na ibaga, Alma, apay. Umay ko lang ito dayto nalpas ko ang papeles. Idisum dita, tasyak ti mangtad ka ni boss inton sumangpat. Oh, atoy. Alma, aramidam pa'y dagiti daduma. Tani, busy kami ka ni Daisy. Tila ibagbagamat si ka, Julie. Katalagam ta busy ta, O sige, ikan ijay table mo, ta ituloy mo ti trabahom. Oh, sige. Hala ka. Apay akasta ka ni Alma. Kaya tanya ngay nga rod. Naskan lang agtrabaho, tasayang ti sweldo na. Naggagat nga empleyado anya. Tay kunada ang mapagwadan. Ang mga no adamot afteran na a promotion. Siyak di right hand ti manager, Daisy. Saan may promote dayta, babae? Ibagakan ka. Amo, no asino ti deserve ang mai-promote? Sino ngay mo? Sika! Daisy, ti rumbang ang mai-promote. O sige, kornik pa more. Saan ka amadanagan? Tainton maipromota, gumatangak iti ado a kornik mo. Of course! Ay, awagan kanto iti Ma'am Daisy. Numapasamak dayta, agturta. Siyak ti makaamoy ti gastos. Ay, bongga ka talaga, Daisy. O sige, ituloy mo di istoryam. Chismis pa more! Ay, panag-aawid man ay Ma'am Alma. Wen nga rod mang pilo. Iawid kong dagito daduma a paperworks ko. Tadyak pa'y nalpas. Mas daawak man. Nagaduti aramidam. Idinto dagiti katrabahwam. Agtugtugaw dalaang. Bay amon no iso ti kayat damang pilo. Ay, nagmalmalaw man nagchismis da Julie kan Daisy. Katidakas na. Nagsapa manan ang nagawid ni Daisy. Nagawid manan? Ay, Kunak no na panlaang EJCR. nasapa asinukon nila kay na. Nakita anag na di talikod ni Daisy. Anya a klase nga empleyado dayta. Ay, nagladaw lang arudan asumrek. Nagsapa pa'y nga agawin. Ay unay kakit din ayat at di naksardengan nga awag-awagan.
Ada nga rod sale abang ije mall ita. Day tala sale ti pagalistuam. Di mo pang panunutan nga dami trabaho. Aguray ka man, lakay. Oh. Ay, isardang mo man tulugan. Isardang mo na. Anya man ang tinakitam. Ada nakita ka discount ije paglakwan iti alahas. Ay, bumaba ang tamapan ko kitaan. Ay. Di mo kunaan agumatang kamanan. Kaya't ko nga rod ti singsing. Ay sus, nagadon na singsing mo. Imbag lang nga damot i-flex ko ay ije Facebook. May bagay kanyak. Tamom lakay, panagriknak, dandani akon mai-promote. Di ka lang mabain anang ibaga iti promote. Sika, may promote? Mai-promote lang, makitam. Ay, awan nga bilib mo kanyak kay. Nay, kas kamo la estudyantay. Ipuyatam pa'y dagita inyawid mo apapapel. Nanang, saan abasta papapil dagitoy? Napatig dagitoy apapeles. Tanya nga iti maganab mo iti da itangar aramidam. Kaya't ula ang amaaramid ti trabaho, nanang. Kastamot nga tati aramidam dagiti daduma, anak ka. Bay, anyon dagijay daduma akakadwak, nanang. Nabayagan dagijay. Uray saan da ngagtrabaho, okay lang. Ay, si kansa lang matikas ta nga empleyado. Ay, makaturturo nga kaon. Umuna ka maturog ang nanakaw. Mang Pilo, darasamot at agwalis. Kani, ada pa'y aramidak. Ay, excuse me nga Ruda. Tumakder ka pa'y B8. Ma'am, kunamat awan pa respeto mat. Ay, masapul nga awagan ka iti, ma'am. Ay katuan apay ni Alma. Awagan mat iti ma'am. Wala, ta-deserve na. Apay, siyak, saan ko deserve ti kasjay? Kaya't magsamat nga ipadimot ka. Janitor ka lang nga agpaiso. Agalas 12 bakit? Maturog ka na. Jack pa'y nalpas na ito drama, abuy-buyaak. Maladaw kanto manan amariing inton bigat. Sapay nagrigat ka ariringan. Empleyado pa iti kasta? Ay, dinak man disturbuan. Kas makita mo't, madamang agsangsangit ak. Ay, kaasimot jay bida, iti pinamayan jay kontrabida. Sige, maturog kalatan no kayat mo, lakay. Kasangsangtot mo laeng. Wen nga ruwed. Jack na nga iti breakfast. Iso dito ya kon office nga agkape. Ay, ayun gayam. Si Mang Putan ni manager. Si Mang Putan? Agpapasubmit iti report. Ja report mo ngay. Kitaam nga agkap-kape akpay lang. Sige Subyan kanto inton madamdama. Mapanak pa iji ayan ni Alma. Ay, mabit lang. Wa? Nakitam ka di dyan inflex ko, asing-sing. Kat no nag-like kak. Di kan samot nag-comment. Ag-comment tak inton madamdama. Lipasak pa ito ipapaaramid ni manager. Adto'y dagiti report ko. Kompleto. Dahito'y may sa folder. Adda amin ditan. Bongga. Nalpas mo amin dagito, Kud, impuy-puyatak mo't Sigurado ang maragsakan ni manager. O sige, tamapan kung itid dahito'y kan ni manager. Ma'am Alma, ada may palpalapayag kanyak. Nga dansa ka nung may promote itaatawain. Ay kat mayat ano kasta Mang Pilo. Ay, no siya ti masuraut. Sikati kayat ko ang maipromote. Ay na, adayo ang mapasamak kanyak dayta Mang Pilo. Ay, alangan mo't aday di adi si ti maipromote. Kat no nagsadaut. Nabayag nga minun. Iso ano adaman maipromote, iso dayta Mang Pilo.
Ay, ad-adan nga agpalastog ano may promote. Basta siya, aramidaklat ka ti trabaho. Ay, kwa balasang kaw. Adanangag ko katapagsasaw ako nana. No kayat mo ti maitalaw, aggagat ka. Kain aramidam ti trabahom asipupusaw. Ha? Tawan ti maganap ti ambisyon, no puro maritis dar aramidan. Kasla nangagkumutday tan mang pilo. Kastala ti biyag Ma'am Alma. Aramidam iti husto ti trabaho. Sige, Ma'am Alma. Effort pa maur. True, mang pilo. Ay, una yun. Dinak man nun sungbatan da dyan lalaki. Hello? Ay no, itay palang awagan ka. Busy ak nga rod. Tadamot trabaho ka akaskan ka. Umay naksukunan, tama pa nakag-shopping. Ay, oras ti trabaho. Shopping ti pampanunutan. Umay kawan no saan. Apay, di ka mabain kada kita kakadwam dita, akas tater aramidan? Pagbain ako ma, kat gayam ko ti right hand ni manager. Ni Julie, no am-amom. BFF ko day jay, kunam siya. Congrats! Ha? Anya, congrats! Ay na, promoted kan. Awagan da kan iti ma'am. Ah? Ay, kunakun kahit. Maipromote ka talaga, Ma'am Alma. Ay, di pa'y marikrik na kung dahito ang mapasamak kan ka. Ay na, agyaman akunay. Ma'am, ururayin na ka ni manager di office na. Aywan, agsarita kami. Si Kamut, ipampanakal ko asi ka ti right hand ni manager. Apay ngay, aday dyan nga alma tinay-promote? Ay, pasensya kan, Daisy. Saan mo't asyak tinagdesisyon iti day taabanag? Sapay 24 kg bracelet a ginatang kukumaaparakan ka. Ay, sayang mat. Bagay mo kumapay day jay. Ay, 24K ko naman. Katitid mo latakan niya kun Uray saan ka na i-promote? Mabalin ka di matikasta. Ay, gayam. Speaking of ited, ada ited ko kan ka. Ha? Anya day ta? Memo. Dayto yung Memo. Ay, apay ngay day ta. Ay, dinakman angawan iti kasta si ka, Julie. Memo, ajay kanayon apan nakaladaw mo. Ken, masapa ka nga agawid, amagmagnakapay ka no ijay likod. Amuklatan. Adda talaga timang daddadaal kanyak. Adda umapapal kanyak at aga dito ay. Ay, basam nga minday ta memo aparaken ka. Basaak man. Ay, unay matanday ito yung aldaw. Nagapa kami lang arudan kanila kay ko. Makaawatak pa iti memo. Ay, inayon dan sapay dita jay kanayon apan panangan mo iti cornic. Uray day jay. Unay matan. Kat no medyo atidog da ito ang memo. Pati pa nag-make-up kan pa nagsagsagay-say ko. Ay, gayam. Inka ay congratulate ni Ma'am Alma. Ta isukat nga ron tina-i-promote. Ay, hindi mo liplipatan nga awagan iti ma'am. Ta iso ti ma'am mo itan. Ken, laglagi pam ti pagsasaw ako nana. No kayat mo ti maital aggagat ka. Ken, aramidam ti trabahom asipupuso. Wen, Julie. Ikarigatak ti agbaliw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao akunana. No kayat mo ti maital aggagat ka. Ken aramidem ti trabahom asipupuso. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag.
Ay na, nasaya at man sir, ta nakaumay ka dito purok me. Diyak kayat nga ilista tinagan mo si Kaloyda. Ah. Kit-kitaam anak kalipstikak, awagan nakit din iti sir. Ay, Hmm? ay pasensya kan ah. Ay, ma'am gayam itan tinaskan ayawag ko kan ka. Ay na, imbag man ta mailistamot lang ang tinagan ko, ma'am. Wana, ikatan mi nga minen, dagiti nagnagan, dagiti natulunganan, da ito'y a programa. Ay, wan ah. Rombang ada kami matan ti may sukat. Tani, mayat matan ti kabibiyag dagiti imo na anatulungan. Kas kumakan ni kumarik, amin eh. Ay wan, awanan tinagan ni Mini. Inikat dan iti head office. Kat, kaano kami ngay ama kaawat iti tulong, madam. Ay, urayin nyo tay validate da pa, da ito'y alistaan. Ay, sapay la kuma. Tama isambot aging ga iti enrollment. Tapno adda maigatang mi iti gamit dagiti anak mi ama panag-eskwela. Apay nga nga awan matlaangan di agilislis na. Kunada nga umay ita. Ay na, agtal na ka man mat. Agsubli-subli ka di tatawa. Anya ayat ipadpadaanam. Diyay nga rod agilislis ta itinagan. Kastoy nga agkulot-kulot man entay buok ko. Pagpariband mo manantay kwarta nga itadakan ka, Ay na, kasta ti uso itan. amudan day ta akalukwan nga aramiden yu Mini. Isuasan ka namang namnama. Ay, agtal na ka man dita. Diya mo lang maura yun. Ay, mapan kumandamagan dita kantina. Amangan no dita ti dimagasan na. Taado ti tattao dita. Ante, nasiputam ka di alimabas jay agilis-lis ta iti tupis. Day, kano kagapgapo na laang dito'y kantina? Kaya't masawan. Imayan nagilista. Katuhan, nagado ita dagiti babae ngayon lista na dito'y. Naurnong da dito'y. Na, apay ngay adidak man la pinakaamuan. Ni Kadirona. Ni Ronald, daytay ngay bakla. Anya? Sino katanan tinagan na? Nagbalin nga empleyadaw, pinagbalin na muten Arona, tinagan na Aronald. Ay sana mabalin asaan ang mailista tinagan ko. Agriri ha? Nabayag samot na nagbalin ka a beneficiary ti 2 pesos. Katuan matante. Alangan asa anak ang mailista itatawan. Kat naggraduar samot di anak mo iti high school. Ay nauray pa'y, narigat latta ti panagbiag mi. Iso anasken ang mailista latta tinagan ko. Ha? Agriri ako naktumang. Ay, kulot-kulot at talagang day tubuok ko. Nagrigatan asagay sayon. Ay, ay na, kaslao mo kan tibilit day tabuk mo bagayt. Apay, sa dino ti papanam, tagsagay-say ka manin. Mapanak di tabalay da Ronald. Mapan ko kasarita. Ha? Apay adi na inlista tinagan ko. Ay, di ka lang mabain. Ipilit mo nga road no saan ang mabalin ang mailista tinagan mo. Apay katasanan. Kita manday tubalay tayo. Marakrak-raklat na. Awan pa'y maigatang iti maisangan. Kasano? Dagiti naaw-awat mo akwarta ide, inusar mo laang a pinagpapapintas mo. Tila ginatgatang mo a pagpapudaw. Agtal na kano di mo kayat nga ibarsak ko kan kaday to igam ko asagay-say. Tidakas na, saan ka matlatapi mo daw? Di ka pa'y lagtal na. Oops! Uy! Imbag lakid din, tanalisyak jay sagay-say nga imbarsak mo. Ay, nalaingak nga aglis itan, bakit? Ronald! Apo! Ronald! Bigbigat! Sino kaya? Sakday to'y Ronald. Si Kamit Gaya Mini. Umay ko damagan nung apay asaan matan ana ilista tinagan ko ijay 2 piece. Ha? Umay ko ipalista tinagan ko. At the ballpen ngayon tugot ko dito. At to yo, ilista mo tinagan ko. Uray jay ud-udin ti pangilistaam. Kung nga Mini.
Amo kon, kayat mo ti pamanaknak amarigrigat latta ti biyag mi. Nakasave dito'y cellphone ko ti picture jay balay mi amarmar ba? Oh, atoy, kita amat jay diding na. Naan-ana yun, basit laeng nga angin, malakaban day ta diding ti balay mi. Oh, Wen, nakita kami ni. Ang amnaskan nga minan, apabaruan ti listaan. Isuada kayo natulungan ni din. May katin tinagan nyo. saan mo't ama balinday ta ha? Unfair day ta ngar aramidin nyo. Nagriga latta mo't ti panagbiag may. Saan nagbalew, manipod ide, aging gayta. Oh, kayat mo pa iti pamanaknak? Oh, kita day toy. Daytoy gayadan, daytoy blouse ko, matastas-tasan, at dapay abot na, jak makagatang iti baro a blouse ko, tawang kwarta may. Ay na, nagrigat ti panagbiag may. Iso sige mo ton, ilista mo tinagan ko, please. Oy, Minay, nagkapuam. Ay na, jak naabutan ni Ronald antay, intarayan na kong. Ni Rona? Ay, wag. Nagtartaray alimabas dito'y kantinak. Kaslada kabuteng na nga itartarayan na. Intarayan nak, nagloko day yataw. Tapay ngay mo. Dinanon ko pa ijay balayda. Nagpakpakaasi ak ano mabalain, ilista na tinagan ko. Saan nalata kayat? Damag ko, amay sa ni Kumarim Loida nga inlista na. Impulong nak siguro day a babae. Iso nga inikat dan tinagan ka. Kasta nga tati napasama. Wan, dinadahal na. Hindi pa ilang kat amo ko nadakkel ti apal na kanyak day jaloy da. Bakay, uray no nagsublin akulot day tabuok mo, sagay sayem mata, tapno sanda nga ibagang agmauyong kan. Nakasilsilang idi nga street day ti buhok ko. Ay, saan mo alagi pan tinapalabas? Jak paikit din makagatang iti shampoo. Ay, nagrigat mat ngamin nga agpaiso ti biyag. Agurot paikit din ti buhok ko gapo iti stress. Paka-stress am tumat ngamin amin. Awan pa'y bagas, awan si Dan, ay awan ultimo asin, kasanungatan ti kabibiyag tayo. Ay na, puro mat problema ti bagbagam. Ay, panawan ka man langan. Mini, ni kumari mat aloy daday ta lumabas. At daniloy na, ay aguray ka man. Nanay, anya man ang ti aramidam. Kumprontarak man ti salbag a babae. Oy, Loida! Nay, lumabasak pa dito'y balayo kumare. Kumakumari ka dita, plastic! Nay, apay ngay makaungungat ka. Talaga makaungutakan ka. Na. Diretsaan ka na, ibaga kon ita, ajak kayat jay inaramid mo. Ha? Anya ngay naramid ko. Agdamag ka pa lang? Dinadaal na kin ni Ronald anya. Anya tinis istoryam kan kwa na, ta inikat na tinagan ko itilistaan ti tupes. Awan mo tinis istorya. Dinadaal na tapno maisukat tinagan mo. Na. Ay. Di nak itudo-tudo akas tami. Apay, ti ko nam. Si kalaang ti amuna, ti tumangset. Kasta gaya ma. Ay, kalbong kayo daw. Ay, anay ko. Ay, karamutan kamot. Ay, Pagdarap na tanagpuskul arupa. Kita man to'y inaramid kanyak ni Mini. Uy, kinusukuso na mitapirmi tayo tabuok mo. Nagibalisak lang mata. Kinaramutak iti kastaunay, jerupa na. Naglaban kayo talaga? Ay, pasensya ko tagayim kami. Hanggang pirmi mati pa nang itudo-tudo na kanyak. Apay aya, anya tinagapaan nyo. Nasakit tinakam na, anaikat tinagan na itilistaan ti tupis. Siya kano tinang dadaal kan kwa na.
Iso asaanan iraman tinagan na, Huh? ma'am. Unay mo tayo aminin? Ay, nas ko nakasarita, ma'am. Tapno di nakpabasulan. Ay talaga kasaritak dahil di ataon. Nabaldag tamanan. Paray. Una rod pare. Jack samanan makawid Dito'y tan lamisa na matulog Imbag kan ka Taas idaglaang di balayo pare. Dito lang pare. Kasano nga aginom tamanan inton bihat Tawan madlat mararamid. Panagkunakit mo din da ito ya panag-set ko pare. Di nakmanangawan ni Dekasta pare. Anya maudin nga ibagbagamad. Sumura ka kami na niti trabaho. Sa di nung iti pagtrabahoam. Construction. Nagaramid kami kano itirangtay. Abay, siga. Saan mo lata kaya tiyag trabaho? Makapasarod mo nga minti agtrabaho pare. Abay, saan nakapilitan ni bakit mo nagtrabaho, pare? Saan ma pare? Ni ngamin bakit ka, ano dyan ka nagtrabaho? Panawan na ka, no? Ay, sos. Narigat tigas na pare. Isang nagtrabaho aklangan, tapno didak papanawan. Ay ka, mauding arudan ada ito asyata pare. Apay da tarupang bakit? Ay, urayak lang na murmurayan man. Di mon amo ti mapaspasamak dito'y a pamilya, tanagmalmalem ka manen anak iinom. Ay, apay da tarupam, kunak. Naglaban kami kin ni Loida. Anya? Ay, awan lat di kar aramidan. Kasano no idarum na ka? Idarom naklang tagdin narum kami. Iso lang ayat yan muna tagdarom. Kuso-kuso lang arudan day takulot abuok mo, limtagpay day tarupam. Nagpangit kan bakit? Ay, si kaman pa'y timapan umutang iti bagas di ta kantina. Mabainak arumwar iti kastoy alanga. Apay asaan arumrumwar ni Minay? Kuang aminan day, agsakit ka now. Agsakit nga. Kano istoryada, nagpinungot da kano kandiluida. Oh, mabain arumwar, talimtag jero pa na. Nakaung-ungat mo't ngamin ni bakit mo. Sugod, sugod. Anya nga ita. Ay, huwan na rod. Ay, dakal a problema da ito nga inaramid na. Kuna ni Ronald nakasarita na kano ni Minay. Ay, daytan. Kaswan dangatan ni bagat kaw, kat maibalod nga tan. Apay, kaswan na kon. Ibalod na kon. Kita ang manmatoy inaramid ni Loida di tiropak. Aging gaita, limtag pa'y laang tiropak. Imayak, tao may kakasarita, tap numalawlawagan ka. Tapay, awan mat nasipmat kanya ka. Amom, no apeng inikat na kay tilistaan. Gapo, tama nung natawan na natulungan da ka ti gobyerno. Uray pa'y, nagrigat latamot ti biyag mi. Oh, makita mo. Katsi ka man, ano nang usaram nga miniti kwarta na itedken ka. Masapol pa'y aya nga istorya at dagiti ginatgatang ko agamit dito'y balay may. Kita pagtrabaho mga minilakay mo tapno adda pagbiagyo. Ibagbagak mo't detaken kwa na. Tulungan nyo ti pagbagyo. Sana kasta, agaputan na ikat kayon itilistaan ti tupis, kit gumura kayon. Saan mo't unay? Amo matipatakaran sana yan. Nung naggraduaran ti anak mo iti high school, ket may katmaten tinagan mo iti listaan. Ken may isa, adali nabsing mo apatakaran. Saan mo ngay naramat iti husto ti kwarta na awat mo, iti pakausaran na kuma. Nangag mo ka diti pagsasawa ko na.
Saan ko mga sakit tinakam mo iti pada matao? No sana maipaay iti kayat mo. Agsalukag kayo met Oh, bakit? Anya ti imbagangay kan ni Ronald. Idarum da ka kade. Ipabalod da ka kade. Napanam, itakala ang arimwar ta nakapanawan ni Ronald. Napanak lang dita. Takrut ka talaga. Anya takrot manan nga ibagbagam. Agpatinggan day ta akinatakrut mo. Agbiro ka ngaminan iti trabaho. Nawatam, Anya? day ta ti imbaga ni Ronald. Agbiro kan iti trabaho. Saan aday talatan mang namnaman no anya ti itad ti gobyerno. Agtrabaho kan. Unay matan. Nagado ti babayadan. Kan awanan makantayo. Isong agtrabaho ka. Makita mo iti pagtrabaho pare. Karugrugi mi pailangar aramidan da ito arang tay. Kasapulan yu ka di pa iti kanayunan at trabahador, paray. Uwain, pagpabirok nga rod ni boss. Apay, Kaya't kumati ag trabaho dito eh. sigurado ka. Ay kat intan kasarita ni boss tamang rugi ka ninton bigat. Sige man nga rod. Apay, anya tinaknakan mo pare, tana panunot mo tiyag trabaho. Pangpamilya pare. Kasta pare. Kasta latibiyag. Naskangag salukag tayo, tapno agbiag tayo. Wala, kumaykan. Inta kasarita ni boss. Ditan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako na. Saan kumangag sakit tinakam mo iti padam a tao, no saan ama ipaay ti kayat mo. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag!